قدری ما ریپره ما ایزون میکشم تا بم براگنه اگر شام پرزیدنت میشید 20000 میدمش یا مهدت بارداشی که امروز میبرد میرسون ما تو را به پول زایپس کردگی نیستم ما کیف کردم مقصد قلینگ دارم مقصد بگیم برای امی اصلا من نمیدونم توقعت کردن نمیتونم مقصد ما چی باطل میکنم نه که میگم همین خیلی سیتواسیه دا بود میگم ما ایزون میکشم که بگم ریپرم ما برم امی گپ شنیدن میگم اما آدم بگیرم بکشم برای زیاد شدن شانسی برد کردن از کنکورسی ما خواستیم کمترک پریزای کنکورسمون ایواز کنیم از بجای ماشینی که در کنکورس پریز نموندگی برای 4 نفر 5000 سومونی پریز میمونیم همگی در کنکورسی ما 19 تا پریز میباشه 10 تا کنورت 1000 روبل 5 تا تلفن و برای 4 نفر 5000 سومونی در کنکورسی ما همگی 1200 دونه بلیت ای شانسی برد کردن خیلی زیاد کردیم نرخ یک دونه بلیت 300 روبل یعنی 47 سومونی تو میتونی بلیت بخری و برد کنی رقمای کارتای سبربانک در 300 روبل یا 47 سومونی میپرتویی چک تا در رقمای واتساپ روی میکنی نگفته نمونه در کنکورسی ما 19 دونه پریز انجام کنکورس روز 20 نوامبر میباشه کنکورسی ما غالب شه در اینم اینستاگرام معین میکنه بدرو ابونه بشه در اینستاگرام سلام علیکم تماشابینان گرامی امروز در مهمانی ما رپری که از سال 2008 بودن ماه اکتبر سال 2008 رپ سر کردگی محسن نتیجه و تا حال تمام نکردگی نوشتگی که من رپ تمام کردم و زمدکانی فاکولتت انگلیسی بودیم در دانشگاه دانشکده زبانهای جمهوری تاجیکستان و نامزد با چی هم بودین؟ دپوتاتی؟ بله سالی گذاشتم در کدام لوحه؟ سرمشه باوجه سلام علیکم تماشابینان اکای دادی خدا بدونیش با سلام دادم و دو فرقه همی شکلی برنامه همیه که وقتی که برنده سر کرد سلام علیکم دیگه مهمان اکه او همون خوشه و کمتری را خوندم یه روش سیوی سلام نمیته با کجا برای همین سلام علیکم حمده خب ما در واقع 2008 سر کردیم که مسئله ریپ ماهی اکتبر که رس این همیشه بروز دینجنی دارم 13 ساله شدگی موزی اوجه نوراس اوجه محسنی نوراس شدگی اوجه خب و دیگه کودک نیست مقصد نوراس شده است خب برای همین رحمت که در روز دینجنی دعوت کردین همین دوره دینجنی بله 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 خوب همه خیلی دانشکده زبان ها در تحصیل کردیم خدا را شکر دیپلم اعلا خطی ختم کردیم اون روز اتستات دیدم که همه 50 گفتم ولی من سیومکا میکنم پرتم ایما اتستات هم نه هم 11 هم خیلی خدا را شکر و همونجا دیگه گرفتن اگه نه اختصاص کم تر اختصاصی ترجمانی ختم کردیم همش با خدمت تو حاضر ریپ رحمت میگم برای همین چیز برای که وقتی که اونجا چرابینی فرهنگی میشیدن همون تمام کارهایی که بود مثال او دانشی تر کی میدونه معلمت میدونه همون کوراتور خیلی ماکسیموم دونه دکان میدونه وقتی که همه چرابینی ها بودیم چی بودیم روزه خیلی اشاره قید میشه که قیدی مخصوص اول مثال هم این طرف اما یکم قدمایی که ما موندیم ولی ما را سراز اگه کوینده نمیگرفتن و گرنیو اوجه ما هم ریپ بدیم ما ریپ میخونم اکا ما ریپ میخونم اپا اما خیلی گفتم ما را گرفتن خدشون اما کورسای بلوی برای همین ریپ در احمد که همین هم در جدا همین زندگی و ما بگیم یا چینیم چی مونایی افتیم بگیم یگام ریپ شیده و یگام کار کردگی گرانی کار کردگی ما که راست برای همین که گفته بودن که ولی همین برنامه در چقچق میکنیم تماشا کردم دو سه برنامه تونه خیت کردم در کار برا که سوالای شما خیلی برای همین کدگی ما کردم سالهای پیش تکست نویسی مدت بود بیاتون باشه سالهای 2010 12 13 30 سومون بود 50 سومون بود 100 سومون شد کسنای تکست بودن میامد نه عقل میکرد یا خیلیش هم خیلی سوپ سرخ یا خیلیش گریه یا خیلیش آبی چشم هم خیلی ما می نوشتیم میدادیمشون مقصد بود که با خوندگی هم هستی مقصد هم خیلی اما در او خوندنش هم خیلی چی بود که
мерафтем акина студент ёки талабаи мактаб сум надорем барои запис кардан ягон студия бепул запис ма то ҳозира бепул запис кардаги нестам а вақте ки нақл мекуна ки мақсад ки хай биё ту бихона мира ма ҳамун хеле ки текста ки мефурӯхтам ҳамун хел мақсад ма лиш би записам бепул шавам ма як трекам зиёд шавам мақсад барои боз запис адел на мақсад пул гирифтаги нестам кадагие мақсад сум кор кадагием хе гарани бисёр янда бисёр сум кор кадагием аз миллионер дар реп ягон устод ё шогирд дорӣ устод чиста устод бигем фарз кардем ами артистои ҳозирамон агар эстрадаро нигоҳ кунем мега устоди ман аҳмад зоҳир аст мега ку ҳамахе устоди ман мастер исмаилай абадай яъне ту ҳамвора дида омӯхтӣ ёра устоди маънавӣ меган ку ки мақсад хучодарак надоранда чиста бигем ки кор устоди маҷозӣ анаи устодое ки мақсад на самом деле дар пеши микрофон рост бести қафо бести чихе бихон нахон ира хеле боис ҳамон одами звукорежиссёрам мегатане ки ба ҳар ҳол как устод мада акмал ҷумаев буд аки зона борбад ки ҳурмати калон мегӯм акада мешиносем дар ютуб каналҳои кино дора ва бисёр бачаҳако актёрҳои ҳозирае ҳастанд бо ташаббуси аки ҳозир номи худшона пайдо кардам ва ном ёфтистам бале ман фикр мекунам ки баъди клипи тоҷикбача ҳамун солҳои 2006-7 мара ба ёдам аст ҳамин зона борбад треки пушаймонӣ бировардагӣ буданд дуюм чизе ки хит чидагӣ буд ҳамин бозорода мақсад ҳамиё буданда то ҳозира ҳамин ака реп ҳам мекунам мақсад то ҳозир ҳам хеле ред ка аҳамият метавон мисол мекунам соли 2012-13 хати хел будам будак чанд ҳамун вақтое ки мақсад чӣ мекардем якҷоя будем ва устоди дигаре ки ман бигӯм мумкин ҳама ҳайрон шава устоди репи ма дар ҷудои репи ма тобиш ҳилолӣ буд вай фикр мекунам тобиш из-за того что ки зарбаву ҳар чизоро медонад вай метавона устоди репам шава устоди шашмақон шава устоди любойчам шава именно ҳамун одамда ихе ман мисол гуфта наметавонам любой эстрадчик метавона ки реперо именно ман ҳамун одама дар назар дорам ӯ ҳамаи чиз аст ҳамин любой чиз ҳаст айда ҳамун одамда ина бо ай фурсат истифода бурда устод ай раҳмати калон мегем дар баланд бардоштани ҳамин муҳтавои матн кор бо мусиқӣ ҳама тарафа мисол бигӯем ки даврае ки ӯ акмал ҷумаев хеле нав як одама кашф мекунад ва ин одам ташаккул метавад одамаку баъд мин баъда тобиш ҳилолӣ мисол бигӯем тобиш ҳилолӣ агар нашусем бачаҳако трек байдои ватан қасаме ки мақсад хитон бисёри видеода ки президента нишон метаҳанд ва ҳамин трекҳо хати сапровождат мекунанд ҳамун кадрора тобиш ҳилолӣ хондагиа соли 2006 аз шири сафеди модараш ҳамун соле ки интихобот шидагӣ буд ҳамун трека нигоҳ кунем ки то ҳозира як мисраш ҳамин як чиша гум кадагӣ нест то ҳозира гӯш мекунӣ ба гуфти бачакои кӯчаки пиштитао паш метананд пиштит вижҷаст мекунам мегем ку ва сеюмаш бигем хидм агар гуфта бишава яъне ки хидат болои хидат кор кардан ҳам хеле дигарора гӯш кардан ҳам хеле да бигем вообще ягон вақт фикр надошти ки роҳи дахота зиндагита аз пушти реп пеш барӣ ман ҳамин чиза ҳайрон ки мақсад ки баъдан вақте ки мақсад мо дар кори давлатӣ будему уже яке репа хе мисол ма меган одама рушда таъриф накун на самом деле ҳамин шумо мақсад ки ҳамин фазои репа дигар хел карден ма дидам ки мақсад ҳамин одамо уже сум кор кардестанд а вақте гап мезананд ранги нарх доранд я хелош ку мақсад ма кайф кардам мақсад қалинг доранд мақсад бигем барои ҳамин қаншона бизананд хай аяҷият мақсад ки сум кор кардан ма и тарафа батла гуфтан мисол фарз кардем батла ман намедонам тоқат кардан наметавонам мақсад ман чанд бор фикр кардам ба ҳамин ягон бародаро қати гуфтам хе просто любительские кӯам хеле гуфтаем брои ма гуфтам кадавшин кӯя тақати профессор анти батл буд ӯ чиза бромади ку дар сахна ӯ вообще ӯро агар ӯ проекта пеш мебурдем гарӣ намешуд ягон кас иштирок нахост кардан агане беҳтарин проект буд хит ки кадоме бисёр таъриф мекунам ва мебира ба номи худо вообще ман ӯ президенти да гуфтагӣ будам ку анамира зинда кардан як мақсади асосӣ ин мешава ки намира зинда кардан як чиз ҳост дар репи тоҷикӣ як идеология ҳаст ва репи батли тоҷикиро кам камак ҷазир кардагиа тавсияҳои худат буд
соли 2016 вақте гуфти ки бренд бикувин, ҳамсояҳошона пурсин, суратҳошона нигаҳ кунин, видеоҳошона. соли 2019 медонед чӣ гап шид? оила расак шид, соф як чизое шид ки медонед ки тавсияҳои хеле гунаҳгор ҳастӣ. ма фаҳмидам ин чиза шумо як бор дига ҳам ишора кардаги бидонед ин чиза ма вақте ки ҳамуҷа гуфтам ҳамуҷа баъди ҳаму батле ки буд батли касе буд ки ҳаму хемоам будем мақсад ҳамуҷа буромадем уже гуфтанам хеле баъзеҳо ки ин чӣ хеле мешава бад не ки охи бес я одама ин любой одама биёр дар рӯ барои ма мон қади куча биги биёр мо бугу қатъиян батл ма чӣ батл мекунам қатъиян ҳам хеле ситуатсияда бой дод барои ки противникш рай мана намешнохт дар ҳамин бой дод батли сол чиста бояд ки бидонӣ ҳамин чизора не ки фикр мекунам ақал ҳадди ақала нагзарӣ чорчӯбаи райб боша бояд мақсад ин хе чиста вақте ки ман вақте ки рафтам баъд арӯси мада гил додӣ бояд ки гил намедодӣ як корое ки мақсади хеле чиста дуруни зиндагиша не аммо одам дар райб чӣ кор кардагия мақсад бояд биомӯзам одам просто хе надониста чӣ ҳақиқати одам мебурои батл ман уҷа касе бид намедонам ба ёдам нест ҳама хеле чиза дидам ки биромада просто май хеле мекунам май хеле мекунам мау хеле мекунам май хеле мекунам мау хеле мекунам а вақте ки ту хеле мекунӣ и соперника барои чӣ монди мо худа да mp3 записка клип съёмка ки бро хай ту чӣ коре мекунӣ кадам меги ма коре намекунам ки ҳеч ка наметавона када она ҳам кора о бара ту бика ҳамун кора мо худ мо бигем ки ҳеч кара ти када наметавонистай ҳамида ман ҳайрон мешам бароям бояд соперникша бидона бомӯза бифаҳма ба фикри ман бояд 100%. берунаи реп дар чӣ кор ҳозир машғулӣ барое ки ман дар фейсбук дидам қатъи ҳамаи ҳамкорот хайрихиш доштӣ бо дуромадам хондум бо комментария студентона хондум устод нара устод мо бе ту чӣ кор мекунем бо ҳамкорот гуфтан хай беҳтарин инсон яъне ту барои чӣ вазифата споридӣ ва чӣ мақсад дорӣ ман гуфтам апрат на реп дуромадӣ чо кардӣ дар канали пресса тиҷаям чӣ кардӣ барнома кардӣ ҳама хема гуфтам ки мақсад чӣ мекунам мақсад ки айами 2014 ки ман хатм кардам мактаби олира айамун сол замдекани тарбия кор мекардам байнда як сол ман замдекани таълим кор кардам абад таълимай тарбия чӣ фарқ дорад ака дар лирика гуфти гапҳои батл чӣ фарқ дорад фарқ доранд ку ҳар кадом аввал андер бudi ва лирик зашти ёки лирик андер зашти короче ҳам хеле шаиш фарқ дорад ку хеда ҳар кас кори худ чакнада бояд мақсад дар уҷа байнда як сол ма будам замдекани таълим будам а дига фақат ҳамин қисми тарбия да будам қисми тарбия интересни шавқовар фақат ки фикр мекунам зиёди баъд шид мадада зиёди баъд шид ки дар ҳамин муддат чанд нафаро ина бо илм дора уҷа нигоҳ таълим илм бо тарбия бо илм дора одамое ки илм рафторшона чӣ мекунӣ тарбия таълим масъалаи фақат дарс ҷадвал соат маълим биё дарс бите мбш имтиҳонот 100% нағалта дубигира тарбия рафтор кирдор гуфтор ахлоқ дигару дигар либосшон дар тарбия ҳо 100% тарбия дига ҳам чизе ки таълим данест чизе ки илм мақола навиштан олимпиада дигару дигар ответственность камтар не ҳамашон ё ҳамашон масъулиятошон баланда фақат ки ҳамин чизе ки ё да намедорад тарбия уже да бигем чизеши дай битар не хе ҳамаи коро тақсимай ҳама дастурамали вазифавиша дора ҳама медонад чӣ кор кунам мақсад фақат ки ма да сабаби асосӣ ҳамешид одамое ки баробари ма хатм карданд дар самти илм гирифтан коршона диссертатсияшона навиштанд тамом шиданд номзад илм шиданд доктор мешидагиш кори докториша сар кардай шукри худо хаяму камтарака ки арай бифарқ мекунем мисол бигем мо ҳечи надорем мақсад накардем барои чӣ барои унаму а вақте мебинӣ ки мисол баъзе одамое ки на ҳама арзандаи ба ҳар чиз репери дигар репери тоҷикӣ ҳам бата хештаборӣ дора ва ҳозир замдекани таълимай яъне вай баъди ту хатм кард баъд дар ртсо ҳозир вай ҳам мегӯям херанги ту меравам хел мекуна ё ки вай далши ма ҳар рӯз ами кае ки ӯра мебинам мисол ака профессор эма гуфтесем агар кае ки мо мақсад мо якҷоя шавем ма ҳами гапа мегӯмаш кори илми табиги сар ка ҷура ки ранги мавори имрӯз пага си уже сида имрӯз мо интернет хати мебинем бисёри одамо докторишона кардагиян уже 32 33 35 ай ходи ки вози май мумкин то 35 фақат номзадира кунам мақсад агар бо тамбалӣ накунем чӣ накунем барои ҳамин
این چیزا باز کردم. سبب نامزدی با چی موندن چی بود؟ با چی؟ با وکیل خلق. در اونجا چیست مثال که انتخابات هم خیلی که در جامعه دموکراتی هر یک کس میتونه که آزاد خود پیشبر باشه مقصد. یعنی برای وکیل شدن چی در کار است؟ برای وکیل شدن مینیمم نه اكو چیزا و قابلیت‌های دیگر مقصد او هر چیزی که داری و پلوس ایت ده مقصد. ای 100 نفر پیشکی طرفدار داشته باشی اوجه باید 100 نفر به 100 نفر فرق نداره از همون منطقه‌ای که خودت پیشنهاد میکنی خطه فقط مثلا تا ناحیه سینا من ناحیه سینا پیشنهاد کردم همون ناحیه سینا باید 100 کس طرفدار همون ناحیه سینا با یک میکرورایون مثال بگیم یک جای علاوه هر کدامش حوزه خچه داره ما طرفی ظرفشان بودم ده بگیم که همون تریتوریا اونجا ما پیشنهاد کردیم رفتیم خیلی کار بردیم پیشنهاد کردیم لایک مون اومده گفتم پادیلیت سکنه گفتم 100 تا لایک گرفتی 100 تا لایک گرفتیم به بالا کده و پیشنهاد کردیم همین چیز چی را فهمیدی یعنی چی مشکلی داشته و چی را تو بینوبت نگرفتی که وکیل نشدی اگه یکم جهتی خوبی همو کارمی بود که در میدان سیاست قدم میمونی مقصد وجود تماما نگاه دیگر میشه کدام حزب نه خود پیشبری آزاده یگان حزبی نیست نه مقصد اینکه حزب هر یک حزب با وکیلای خودش پیشنهاد میکنه ما هم خیلی آدمی که نمی خودت مثال میتونی که بگیری پیشنهاد کنی خودت مثال بگیم آقا 100% مثال نمی رپتیجه ختون دی قدر این 200 تا لایک داره میشه وجه 200 تا هست دی قدر آدم میگه پس چیکار تو تمام دیگه یعنی چی را باید نگرفتی و چی مثال وقت خفم ما فکر میکنم یک تش جوانی بود یک تش انا افطاریتتی که داری کو مقصد افطاریتتی پستی که داری مقصد افطاریتت رول نه رپری вообще наоборот رپری مرا در любой جا فقط دستگیری کردگی اینا برادرا رو میگم فقط در любой جا که یک خیل آدم خیل اکما عنوانش نگیرم خیلی گرینی مقصد 30 آدم شدگی اوجا گپ زدن نمیتونه در پیشو این رپری خیلی شدگی اومده که ما اگر 200,000 آدم شدگی باشه آزاد لوبای موضوع ده مقصد نه تنها که ریپ یا که ریپ بخونه مقصد تمام نه لوبای موضوع ده برای همین رپری یگان وقت ما در مینوس شدگی نیست که جای دست نبارد پلیس آورده پلیس اومده آوردگی تمام دیگه با گفتی تو ای رپروی توجی کدامش میتونه وکیلی خوب شود ما برنامه پرزیدنتیم فقط خود یا برنامه خوب طراحی انا مو داورا بود خی уже تو уже اکتیو نیستی уже خیلی فکر دیگر خیلی بده چی بده همون خیلی بعضی چیزا رو ما اوجا گرفتگی میجه برنامه دا وارد کردگیم که مثال میخواستم عملی کردن چی با نکرده вообще تشمو را سوال دادن در مورا در بین یک چام نلاشات که درآمد چی منجر کرد واقعا نکنه شما полный فقط ایده گرفته یگان چای نکردیم تا که ایده نگرفتیم شما مثل چرا نمیره جمع کردن ایده‌هاشو نگرفتیم فقط نه تم همی بودم بعد خیت کردم کاروچی پرخشنونی را بهونه کرده یگان ایده نگرفتیم ما ریال مقصدشون که هر ما 20000 سومونی دکنیم کارا پیش بریم که چوم نلاشات که درآمد و اگر کی خیلی ندون چوم نلاشات میگه شون اگر کی مدرآمد و تاج نه چی میشید پرزیدنت رپ میشید و خدمت دونه که بیوجتش کمی کرد گفت یک کلیپ میکنم یا یک ساغره را یردم میکنم او سهرچه بالایی او هم میکرد او ما میخورد نمیکرد ما این همین چیزا بینوبت گرفته ما اگر فکر که سبب ما که اگر که شان نامزدی چه نمونه سه نیشتیک میگذاره نه که شان که من با پلانش خطی اومد پلانش دیگان ورق نبود پروست اومد نقل کرد خیلی شما گفتین که ما ورق ده و دیگر ده با یک ددلاین دیگه میموندین مقصد میموندین اخی کسی که بود هم ورق همه اومد همون پلان خد میکرد ما اینجا می‌نویسم که رپرو میترسیدن همون را گودس میبودن چی میترسن روز تا استاتوسش رپرو هم گویا شو میشه بینن کو بعد رفتن این حکمت ده گودسون و میرفتن شما میبودن این مینا همین چیزا را دیده همین چیزا نکردیم نو فکر میکنم در آینده همین چیزا کرده میشه وقتی که رپرو کمترک آزاد فکر و آزاد اندیشه میشوند و خلاصه خیچون میبرن توش تو یک کسی میگه اون او خیلیه این پراور کنه کده دستاویز نکده او میگه اون خیلیه وقتی که همین چیز بروین ای داگما بروین خیچون فکر کنم وجود انا این چیزا رو میشه کده راست نه خیلی چیزی پروژه زور میشید ایده زور بود مقصد انا که основной روحی در خودت از کجای
این همی کاری دولت все. تعلیم میتین، تربیه میتین تمام. چی؟ روزی معلم قطاری. چی درس میدی؟ درس ما که کافدرا مثال کافدرای ما کافدرای ترجمه شناسی زبان شناسی مقایسوی و نظریه ترجمه میگن که نام افیسیالش مقصد چیزی که ما درس میدیم همون نوزوکی کسبی ترجمه شناسی. یعنی شما استودنت‌ها را چخیل ترجمه کردن نمیفهمونی؟ سینخرونی یا که تکست‌وار؟ این ایرا گرفتی به این زبان ترجمهش کردیم اشاره ترجمه میگیم تمام همشه. اینجا مقصد همون خیلی فکر میکنم برای ترجمان دستلو نپیروود کردن این دخونی ایتک باید همون یگان کلمه امریکانسکی یگان مطل امریکانسکی و مطل توجیکی باید ترجمه کنه تا این اگه مسئله ضرور مسئله دامه شوه این همون خیلی مقصد معادل میگن که معادل چه باید در زبان توجیکی بیو برای که چیست همون چیست این 100% یگم میشه بعضی حالت‌ها که یگان کلمه را از اومد خیلی که با همون یک دوره معین 4 سال یا پروگرام دا بعد او که میخونه که بعد که بگیم متخصص گویا تیار میشه مثلا برای همین تو دهمی اوزی 30 ساله‌ای 29 همه خاکسی میشه 91 تا 92 ما 91 سریوز نه چند 92 سی میانوار خیلی خوب بعدی چند قپاس سه ماه پس ولی 3 ماه دیگه ما جوان مدره و دهمی 30 سال عمرت خیلی بگیم اوجه 30 میانوار امروز 30 سال عمرت چی توصیه دادم میتونی برای بچه‌هایی که بیوجتشون کنترل کردن نمیتونن مثلا تو خودی قدر جوانی کردی قدر پولی که درآمد میافتی میرفتی تلفن میخردی یا کی خیلی کار نمیکردی مثال میدونی چه خیلی بخدوم قطعی همی خیلی همکارا برادرها دوستا رفیقا قطعی همین تقسیماتی معاش مگه همین لوبوت همه خندادن مقصد ما باور کنیم را تقسیم میکردم اخی مثال پاپراتسنت نه خیلی تقسیم هم خیلی نمی فرض کردیم 1000 سومونه ما مثال که میگم 400 سومون باید راهپولی شد 200 سومونش باید ایتا یک سوم دیگه باید چند مقدار معین باید او نرسی او را ما هم خیلی گپا ما گپ میزنم مثال کنس کد میگن مرداد میگن ایخی او خی کارچ لوبوی گپا نه آدمی نمیفهمیدگی اوخی آدمی نمیفهمیدگی مثال ای بچه برای چی کار کرده است اوخی همون روز نخری نگرده ایسوس انا که امروزی که اون مرد خوب رو اومده گپ زده است مثال این اوزی همه سوداگرا ایتایدیا کم ترمی راهی بیزنسشون قبیده استن همون سید مراد دولت مثال اما همین گپای است که مقصد هم خیلی باید خیلی همین آدمواری مقصد هر یک دیرمی درآمدگی تا باید اداره کرده بتونی ما بعضی چیزاش هم خیلی گوش کردگی ما هم خیلی چیزایی ما میره میکردم مقصد بگیم مثلا رپر چیکار کنه که محتاجی راهپولی نشه وقتی ایمن رپر هیچ کار نکنه ما این برنامه برای رپرها نه هیچ کار نکنه اگر نه کار میکنه کو مثلا دایما 3000 سومون درآمد داره چیست باید تقسیمش کنه چند قدرش اویلا نه اگه ما فویز با فویز باور کنه یعنی علم اقتصاد خیلی دورم ما ایمن یک سبب دانشکده زبان سپردن هم ماتماتیک بود یک سببی اساسی گفتم گشتیم همون دوره ما در مرکز دیسی نبود گرد و باگیر دیدشم گشتیم من اون دانشکده زبانو نگاه کردم ماتماتیک نه اسم سپوریدم اونجا بعد نه که دیل باستم و عاشق شدم بگیم ده کسبی اختصاصی خودم ده برای همه ایمن همه خیلی چیزا قطیمت دورم بگیم نه که همه قدر میگم که تقسیم کنه وقتی که ان همون بودجت میگوی که 20000 که برای پرزیدنت جدا میشه و ایخی اگر همون را از خود کات کانت شد وجه طرف شد باید دیگه نرسه این مبلغی بدهگیش اگر شما پرزیدنت میشید 20000 هم میدمش یا مهدت باید داشتی که همون را میبرد میرسه ماکسیمم دی امروز هستم تمام میشید ما ایو سببی که دیگه پراست تک میگفت خیلی ما دیگرش داد کنم ما در سالهای 2010 تا 2013 قطعی شان ایخی کم رفت اومد داشتم مثال بگیم در همون دوره ما او را پره همچون آدمی که سومچ خیلی را از خود میکنه ناموختم برای همین من نمیدونم این سبب شما که ما شون همچون آدمی که سوم اداره کرده میتونه به حاجت دو میتونم برای همین ما هیچ گفتن نمیتونم شخصیتی است که واپس سوم اداره کردن نمیتونه یکان چه رشاد گرفتن نمیتونه یعنی سوم نمیروز 10 میلیون دلار است پگه دیگه با نداره سوم
мумкин хай барои ҳамин мегум ку нашод уе ки агар ӯ президент мешида 20,000 чикор мекард ҳозир ман чӣ баҳо дода наметавонам барое ки ӯ одама ҳамин қисмати феъли характерша ман наметавонам вообще не ки тошто чихели рэперай ҳарфи е қатия ё ҳарфи э қатия ман уда қоилам бовар кунай ман он вақт ман медони куака фақат муҳтаво дама ҷои аввалда барои ман муҳтавои матн ҳамин барномаам тавонашда як саволатум бачаакора сода када фаҳмон ҳамин вазни шеър вазни матн гуфта чия да назар дорем шоирову адабиётшиносо барое ки бисёриҳо мегӯянд смыслай вазн но фикр мекунам вазн ин ширинӣ нест вазн инами чиста инами тарозуе ки солҳои пеш и тараф иса и тараф иса ҳамора мемонад ки каму зиёд нашавад мисра ба мисра ҳиҷо ба ҳиҷо анамо ҳар як мисра бояд ки як ҳиҷош зиёд наравад шумо нигоҳ кунед дар мисраи аввал мегӯяд ки раҳиман кимчи раҳиман бача ҳамин раҳ кӯчагӣ нест ман мисол то синфи ёздаҳи ман хеле фикр мекардам роҳ бояд бигем дар шеър роҳи ман бигӯ ягон ҷо кам мешавад раҳи ман ана ки нигоҳ кунед раҳи ман мегӯи раҳи ман сразу мегзариш мераи мақсад роҳи ман рода уже о камтар мекашад инами уже вазна вайрон мекунад значит ударениёи неправильни вазна метавонад ба гапи худмон бигем амхе мақсад ки ҳар як ҳиҷо рол бозӣ мекунад дар инами шеър вазни шеър ҳамие а репа нигоҳ кун ки мақсад ӯ мусиқии худмон дора вазн яъне ки 4 такта бисёрш мисол додан мегирам уда мо аки худмон уҷа худмон чӣ хел бозӣ мекунем я мисраша соста мекашем я мисраша тез агар рӯяд мо дар рӯи варақ менависем надора вазну метонем вазна флоу бигем ман намедонам флоу интонатсия тарзи талаффуз кардани падават кардани фикр не флоу нест не гуфтан флоу чӣ мешавад дар шеър мисол шоир мисол чӣ хел метавонам нигоҳ кунед шумо як хел шоирое ҳастанд ки шеър гуфта наметавонанд нигоҳ кунед як хел шоир аст шеър гуфта наметавонад шеър навиштагие ки ман садқаи ту шавам кимчи навиштагие ман садқаи ту шавам ки нами чӣ мега мисол шоира як баъзе шохиями як хелаш ӯ ғарибшо аст ки ин аба бин ин аба ӯ анам хели шоирора гап задагиеда охиё ӯ чистан хеле батаи тарбуз мегзарам ӯ ҳам хеле мисол аму ман навиштаге ман мега ман садқа шавам дар шеърш мисол ҳаст вазн пазн ҳамаи чиз аст не ки дар вақти талаффуз дар вақти флоу гуфти худат вазна риоя намекунам мақсад барои ҳамин флоу гуфта ӯрам гуфта наметонем яъне ки ӯ дигар чиз тамоман ҳамин чиза хостум чӣ кунем баъд ӯ калимаое ки як гапа мегӯянд ду маънӣ дорад дар шеър ҳамвора чӣ мегӯянд мегӯянд дара гуфтам девол бифаҳам санъатҳои сухан астае санъати на ташбеҳ талмеҳ истиёра дигару дигар дар як китоби санъати сухани турақу зеҳнӣ намедонам агар хато накунам фикри мао давраи донишҷӯӣ дохил 60 чандта санъати сухана дар онҷо овардагӣ ҳар якта ё ба худшона қоида доранд мисоло да овардагӣ ҳамин хел мақсад агар реперамиёро изучад зур мешавад зур мешавад бовар кунем ма дар курси яки муқаддимаи адабиётшиносӣ хондем ана миҷа хондагӣ будам да ана он устод амира мора сухан додагӣ супориш додаги ба санъати бадеира лексия када дар дафтар омадан анаоҷа баъд ман мурда хондагӣ будам бовар кунед нахи фарқият аз замин то осмон исрофилниё мегем профессор буд якта устод ҳозирам ҳастанд раҳмати калон ки моро ҳамин нозукиёи ҳамин фан моро дарс медод бовар кунем арад мегӯ мо дар эрон хондагем ду мисра шеър гуфт ай мо ҳамамон анамо ай кишварҳои форс ман хориҷӣ будем гуфтак гуфт агар ҳамин ду мисрара устод чун гуфтааст касе таҳлил кунад агар билети ту даъбрадни як ҳафта қатъи ай ҳисоби ма гуфтагишон будай гуфт қай мо қили шароитҳоро надорем имконият надорем ай устод ҳар кас баҳо намегирифт гуфт касе агар ки ҳамин шеъра таҳлил кунад 5 ҳозир ки ӯ гарантияи 4 ба зур мумкин ки ҳамо алохона 4 мегирифтанд мега ки имшаб садои теша аз бесутун наомад шояд ба хоби ширин фарҳод рафта бошад мега бесутунаш номи ҳамун кӯҳ фарҳод барои кира ширина ховуш бурда хови шириниш бурда ман дар вақт навиштам гуфтам ки гуфтам устод шеи калон ё шеи майда
Шейкалон пурсидимаш ма устод гӯш накард гуфт рафт поён рафт хела рафт баъд и предложениеро гуфт ама хестум гуфтум ки ман агар бугум ки Фарҳод пешара назадистаи олиу нақба накандистаи хест пиёда рафт ака хови дуруни ширин рафт дуромад ман гуфтум ози ҳаминҷа и 4 гурӯҳи иштагиам механда ва мали мега ту аблаҳи чӣ ту ва аму одамо барои ки ура хоби ширинш бурда дига қишш надодай бирава исуса ама риск кардам ака репер ку ака нав давраи ай ҷӯшу хуруши реп гуфтум устод риск хестум гуфтум амихе устод ӯ иҷа ами санъати бадеӣ истифода шидаге мақсад ака ӯ чиста кор накардестае рафт хоби ширин дуромад шез начид ба ҳарфи калон ана ҳозир ман савол додам ку дарабзан дегулфама ин буд яъни ту дига чи талаффуз мекуниву ва дига чи маъно бале бале ҳамина чӣ мегӯянд номи ҳами санъат маро фаромӯш кардам ин номи санъат ном доранд ҳамашон ном доранд мисол дар як ҷош барои ки бисёр реперҳо ира панчлайн мегӯянд но ин панчлайн нест панчлайни ӯ дар мешава ягон гапи сахтат мераса ку но як гап дигачи утиса дигачи маъно дора ӯ дар нест и уже философия рост яъни иҷода точно панчлайн ҳисоб намешава ҳамира агар ки будонӣ як бор дар сторис бугу ман атмет кунам ва дига ирам ном биёвем барои ки ирам 5 гуфтесан ӯошам 5 гуфтесан вале ман вообще-то як камтар як нависонавис дорам ҳамин масъалаи репда ӯ чизоро ман ҳатман уҷа қайд мекунам да мисол ҳамн қисмати и тараф шуда биём ки бояд ки ҳамхе биёвем да ҳамин чизоеро ки чӣ мегӯянд ана акаи сабабе ки ози мо нестем бигем дар ҳамин дуруни реп кам баъзе не хеле чизо мо қафо мондестем уже намедонем сар мекунем ки шумо бас кардем ман иҷа омадан гуфтум сар мекунем ки шумо бас кардем гапнест раҳмати калон барои бениҳоят ба фикрам реперо дар ин чиз бояд интересен боша ва бачаҳако кадоме фикр мекард ки реперо бекорхуҷаанд айдаси реперо ҳичи намеоя реперо ба халқ ба ҷомеа ягон фоида намерасонанд биёед я тарҷумаи ҳоли масанира нақлтон кунем ва бифаҳмем ки реперо бекорхуҷа нестанд даиҷа масания профессор эмай элоунай ки вай табибай бо бисёри реперҳое ҳастанд ки ғайри реперишон фоидашона ба ҷомеа расондистанд хаки мо не моро ҳисоб накунем ма бовар кунед дар бисёри ҷо ҳами гапа мегӯм бениҳоят муборизаон бисёрае қатъи баъзе устодо ҳатто ма даст ба гиребони лафзӣ мешавам мисол бигем қатъи бисёри одамо ҳамин масъалада баҳс мекунам дар телевизион газети қаяками ӯам фикр мекунам ки ҳамин одаме ки хай гап зада бутона файродаш кунем мумкин ба ҳамин хотир боша ман намедонам чӣ мара нигоҳ карда мара файрод мекунанд ман мисол мерам ҳамин гапае рӯшонсиё ҳамин иш иша ҳақорат мекунам пад ихел ухел ҳама хел ҳамо иш иша ҳақорат мекунаист солҳои 2008 не ака нигоҳ ку солҳои 2010-15 ку чӣ мегӯянд охе мерам ман таҳтаи хонатонум тортори бомтонум исунум усунум ман ҳамира мисол овардам сироҷддин фозилов мегӯм ай беҳтарин артистои ман шахсан охе беҳад наздаш мегӯям ой на охи ма ки дар гӯшаи боми ман небосадои накадӣ ман аз ғам бемор шидам ту бема нигоҳе накадӣ чӣ бугум ана ака ҳамин мисол ҳеҷ када намерасидай ака репер амира вақте буга агар ман рафтам дар таи доми шумо будам ака нашава хай тори дому буроя ман фикр мекунам яруаки реперҳои зотавош то ёшам бисёри вақт ҷавоб наметан аҳамият наметан ҳами хурдовара мегӯянд ку шапалоқ назанӣ ки ноҳай ба ҳами як шапалоқ дар репера мезананд просто чихе бугум ака ина шумо ҳам дар ҳаминҷа нақши шумо дар чиеда мисол ба ғайри ӯе ки ҳами просмотр ҷамъ мекунем дига ҳамин ёра камкам я исуси кадан дар кора ми камтарак хе ақаллан як сол пешона фикр кунанд мақсад баъзе фақат ҳамин аҳамият мети гап задест ҳамин любойш гап мезанад хеле умуман фикр ақаллан пешравии санъати худаш бача мегам ма изо мекашам ки бугум реперам ма мебарам ҳамин гапа шуниданда мегӯм ҳама одама бигирам бикушам ту бимбарай ҳоло дагане киҷо баъд реп да сар кор мегирӣ ма реперу ма пага барам маҷлиси падару модарои фарзандам барам агар бачаи мегӯяд ки атай ма реперай падари ма реперай ман изо мекашам ту бимбарагане ҳолода ба ҳози нуқташ мо барагане ҳеҷ вақт мисол иҷа ҷои на
این قدر که کیف میکرده پشتی همه چیز تو میدیده از افغان میریسته کی او بگه کی ما اینستاگرام مینویسد با تو ایزا میکشده این فکر می برای همین مقصد که یا فکرشون کمتر دیگه خی کنن فخر کنه که ما ریپر مقصد فخر کنه که ما ریپر مقصد این برنامه میگه که чтобы یکم پرابلم ریپر رو حاضرش میدونم ما چی دیدم بیوجتشون کنترل نکردن همین یا آخری ماه یا مبین ماه دکو میویان 100 سومون 50 سومون دا مجبور میشن فیت میکنن تکست مینویسن خیلی چون شرمنده میکنن همون محصولات دارن که به قدرش میکنن بعد ماه دیگه ما بذارم همه بالا بلند که تلفنات نبردارین ما پرابلمم حل شد نو فکر نمیکنه که هم پرابلمات برای چی شدن ماشت کم ترک کوتاه اندیشی کردی ماشت کم ترک رشاتات ندارست همین میدونی که ما فکر میکنم آدمی که در زندگی شمای همه جدا هم خیلی در همین بین جامعه مثال ما همکارا قطعی هستن هم خیلی مثال بعضی آدمایی که همون را درست استفاده بردن نمیتونن و 10 روزه آخری هر ماه همه خیلی عذاب له مقصد رنگ یو یک اینترنت یا صورت ایکو سکلت خچا کشیده تا روزی سیوم اکو سکلت ایکو آنم خیلی دم مقصد با این خاراکتری خودش دیگه وجه یا روز باشم خروز باشم نمیشه با خیلی کار بود نمیشه با فکری من برای همون این خکنین کمتر همی پنیاتکر شونا کمتر دیگه خی کردن در کار بچه در برابر مبلغ به دست آوردن دیگر ما فکر میکنم که همی کمتر خدمت هم کنه در همی ریپ کمتر چی هم کنن فقط همه دیگه ما را لایک مون ما کانال ما فروخته استم ما کاروچی ما در ای خیلی که ما همی فقط گپ همی گپ پیدا وقتی میدروی ریپ نسونه که لیوبوی پرابلم های ریپر ما این همی چیزای شما را تماشا میکنم دیگه و یا لینک میتا دیگه و شما دیگه نمیرم این هم خیلی جیخون دلشی فقط گپ همی گپ های اول گپ شما بینی اوز شما فهمی که اونجا چی گپ های اونجا هم اصلا فقط همون خیلی مثال برایم کمتر دیگه کمتر اگر ریب چی کنن اخی دقت بتن خدمت کنن کمتر بای زونه کشن نصیب هر بی زونه کشن یا که بس کنین یا که فخر کنین اینجا نقش خطه که کلام خیلی ما را نصیب کرده باشه خدمت بونه که برای میاریم این خدر ریپا استفاده بردیم خدر خوردیمش بشوه اگون کارش میکنیم بچه ها را خشون کمتر چی کردن در کار نه مقصد فکرانیشون گفتی گپم او خودش هموز خودش که هم خیلی باشه اوجه بعد او دیگر نه بسایی که در ریپای در یا بطلاق پرت افتیش در سپورتای در جایی که باشه اوجه او خودش هم خیلی دیگه بود این هم خیلی پلانو هم خیلی یک کتابچه کم ترک هم خیلی نوشته زور اگر نمو امی کار شوه با خدا نمیدونم این امی چیز اگر امی 2022 دم که اگر تمام شوه کو من هم خیلی زمین تا اسمان همه ترمینالوژی های رپ نمیتونم انا میرا نمیتونم کده من میرا ایو سببه که موازی بیشتر امی تاریخ دقت داده میشه پیدا شدن اومدنش نه مقصد برای که این چیز نیست عموما تاجیکستان ده و ممکن که برای چاپ این کدن حتما کدن در کاری ممکن که چاپش خیلی عذاب بکشه سلیم یک پروژه کردن میدیم مکتبی رپ و در همونجا درس میگرفت شاگرد میگرفتیم کدام میگذشت سرتیفیکاتش میدادیم بعد بسیار چیزا برای وای رایگان میشید یک خوبچه پلان داشتیم زوری من نرسید برای که راست خودش گیره تا 80,000 سومانی موجود میشید ما برای همین کار رفتم پیش بسیاری آدمو رفتم بعضی آدمو دستگیری بعضی آدمو فکر میکنیم ایجاد دستگیری هیچ قدر کار نیست برای که اول ما خودمون پاپرو واد کنیم که از اودش میتونیم ریپرو خودمون بروانده نه ما ریپرو را گفتم چیست پیش ریپرو رفتم که مقصد که این همه کارو بر این همه خیلی ما ای سببه که بسیار آدم میگن که مثال ای انا بعد رفتیم ما را دنیو گپی دیگه باید زد سوالا را چاپ کردم پیشکی دادم دستشون که مقصد این همی چیزا را ما میگم پروستی خیلی یه روز اخلام پیشکی بس فکر که مقصد ما اینم خیلی کارا باید بزنده همون چیزو که هر یک تایو قاید شوه همونجا ایود نروه این روز این سرانو تاریخه کاری که از ما کدیسیم همش تاریخه 100 سال پس میگذره که یگان تمانه است نمیشه ما اینم خیلی 100% باوری دارم که همه چیز یگان جدا یک کورس یا اختصاص یا چیز نه یا چیز همین چیز پیدا میشه و هیچ کس رنگی نه استرادا و اپرا و دیگر صنعتایی که حاضر هستن در اینجا هیچ دیگه هیچ کس پروا نداره که یا ای کجا اومدن ای کی بدن یا هیچ کس نمیگه این هم خیلی چیز میشه
و هر یک کاری که ما نوشتگی میکنیم این چیز تاریخه او چیزی را که میگذاریم همون خیمه و هودا مقصد ثبت کردن در کار. رحمت کلام برای صحبت خوب. уже دیم برای رحمت برای تکلیف رد نکردم برای که ما بگایی بیله دارم و خیرات شنیدم. بله شنیدم. خیلی پیش برنامه هم گفتم خیلی مقصد که چه بگم زیق میشایدم مثال بگیم گرچنده که این ما یگان قریب که یگان هم کاری نداشتم مثال بگیم نه که یک چیزی باید باشه که به قپاده رپ مقصد. ما همین چیزا میدیدم در همین گروه ایجادی شما ما همین چیزا میدیدم که بازار رپ گرم میکردن که مقصد عجب و علا خاموش میشه و خب قیدگاه بنزین هم میرزه شما یا ورا بو دلشی برای همین شما درای سفید برای کار در تاجیکستان کاری که کردن ما این مینه همیجا در آمدگی استاپ شدگیم بو 4 دوره در رپ تقسیم کردگیم. دوره چهارمش 2015 سر کرده باتل رپ سر شد و همه چیز دیگه پخش کرد نیست و نابود کرد نسام دلی اگر نگاه کنیم هم خیلی و باید که ما دیگه 4م قسمت پرا قطیت مینیموم 1 ماه قطیت رفت آمد کرده باید کار میکردم. همین قسمت آمدم و استاپ شده مقصد تا اینجا ما آمدگی رسیدگی اوجه قریب 80% کار تا همینجا رسیدگی اوجه ایسنش 0% و این کاری که شما کردن گپ نیست شما هم اتونه خیلی صغیره چکای خیلی بگم مهنتی ده خیلی حرکت میکنی هم اتون در گروه ها آب شماده گپ تو نیست فقط اوجا رفتین اگر با هم خیلی میخوام که کارتون در همین موج باشد هم اصلا آفرین شما ده گپ نیست برم